Yakaya Tibraquis Rantayari, Tata Ramiro Villavicencio, ministro de Minería y Metalurgia, Toquetja Arstawerakiwa, Aca Siderúrgica del Mutum Toquenja, Jutiri Pahuaranca, Patunca Kimsani Baranja, 194.000 toneladas, acero Acajiro Lurawiwa Utiari, Tasdahupaja Arstaweraki. Con una irresponsabilidad. Hoyamina toque apnakaweja, hanwali apnakawi utjawipanja, walja amtanaka, proyectos toquiwa, sait etaja heqatasiwayataina. Ukamatua, ministro de Minería, irptirija, urausatija, gobierno de facto irptkana ukhaja, hanwalt ayatawa, hoyamina apnakaweja heqatasiwayataina, sasinawa sawerake, kunateja, kunaimani, proyectos amtanakawa, sait etaja, aka hoyamina toque apnakawenja, utjawayataina sasinawa yatia werake ukama pinwa hicha nairiri irnaqawinja uka toque askin hama nairaru ch'amancha ñatakeja irnaqasiske sasinsa hupaja yatia werakiwa En función prácticamente de elevar la producción de la askin hamawa qoyamina toqena nairaru sartay ñatakeja irnaqataske aka calidad de divisas ukatja regalías toqisa ch'amancha ñatakeja irnaqatas karakiwa Kamata aka Bolivia Mark Pachana, askin hama yanapt awija utjanya patake. Aka sector minero toquina askin hama chamanchawi utjipanja. Aka empresa siderúrgica del Mutum, ukatja Eximbank de China, toqimpi amtawa utjawieraki. Ukatja contratistas ukamaraki supervisores toqueja. Aka sinostil toquitarakiwa. Este acuerdo significa ya Ukama amtawi utjipanja siderúrgica del Mutum toquinkirinakaja 45 millones de dólares kulqwa ma desembolso ukam halurawa yapjarakine. Ukamata aka amta nairaru sartaya weja utjanyapataki. Ukama amta utjipana ukamaraki qolqi uchawi utjipanja. Bolivia marcaja jutiri pahuaranca patunca pusini baranja. Mapataka yatunca pusini waranca toneladas de acero. Hirwa lurani sasinawa sawaya pjaraki. Ukamata demanda nacional aka Bolivia marcan utki uka toquero yanapt aweja utjanyapataki.